Jednostavno, do vašeg primjerka Magant karta. Posjetite naš website, upoznajte se sa uvjetima korištenja i pogodnostima koje vam nudimo, ispunite obrazac i uđite u svijet povoljne kupovine. Vaš Magant kart. Dobro večer, dobrodošli u još jedna mostarska vremena. Večeras sa vama naši standardni komentatori, naši standardni gosti Damir Kljajo-Čalta i Jadranko Vahabrijun. Večer pozdrav svim gledateljima Oskar CA i emisije Mostarskih vremena i navijača Zrinskog Mladi Ogvili. Aha. Pozdrav svima, a naravno najviši pozdrav ugledalu grada Mostara, klubu navijača Ultra Zrinski Mostar. I večeras s nama dva specijalna gosta, to su Dražen Markotić Roči i Božidar Bata Puljić. Roči, izvoli. Dobar večer i svima slušateljima želim puno uspjeha i želio bi da pozdravim naše ultrase. Želio bi da se skupimo što veći broj u subotu za prvu pobjedu u sljedećoj sezoni. Pozdravio bi našeg komentatora, reći da film izgleda večeras. Hvala lijepo. Gospodine Puljiću. Prije svega zahvalio bi se Hrvatskoj televiziji Oskar C, te portalima Hercegovina Info i Dnevnik Ba na pozivu. Također pozdravljam sve gledatelji ove televizije. Također želim da zahvalim što sam u ovako lijepom društvu sa ovako dobrim ljudima kao što su Damir Kljajo-Čalta, Dražan Markotić Roči, Jadranko Brijun Vaha, te naš Anonimus. Nadam se da ću biti kvalitetan sugovornik, iako nisam nešto posebno raspoložen večeras, jer sam ustao na lijevu nogu. Hvala vam lijepo. Evo, krenut ćemo od naših specijalnih gostiju. Vas dvojica se često viđate skupa, znači zajedno skupa, od koda datira vaše prijateljstvo? Pa mi smo u stvari prije bili poznanici, zajedno smo se viđali na Boračkom jezeru gdje smo jedan drugi odlazili, a naše prijateljstvo se veže za jedan događaj koji se zbio dok je moj prijatelj Dražan Markotić Roči radio u pokojnog Pege Barbarića u pizzeriji Horoskopu, gdje su, ajmo reći, jedna fini prijatelji izlazili i jednom prigodom je u mene u pici se našlo staklo. I tada sam ja ustao i pošao do kuhinje njihove, revoltiran, naravno, mislio sam da me neko pokušao ubiti, da bih tamo našao Dražana Markotića, kome je vjerovatno ili ispalo tijesto ili šta, i tu se tako je došlo do toga stakla. I znači to je nešto kao sa Ali Akcom i Papom, kada je Papa Vojtila oprostio pokušaj atentata Ali Akci, tako se nešto slično sa nama dogodilo. Znači, poput tebi je dakle Roči oprošteno već na tom prvom službenom susretu. Bata vas u javnost ponajviše poznaje kao nekadašnjeg direktora Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Evo, ja mislim da se i Čalta i Vaha kao pravi predstavnici one navijačke skupine, onih vjernih navijača Zrinskog, vrlo dobro sjećaju toga vremena. Evo, pitat ćemo Vahe, kako je to nekada bilo kada je Vaha vodio naš Hrvatski športski klub Zrinski? Pa jedne prilike, baš sam, evo stisam i okolnosti, to je bilo prije 10 dana i imao sam tu veliku čast da sjedim sa jednom veličinom grada moja Stara, gospodinom Božidarom Batom Puljićem. Jedna me stvar baš nešto bacila mi na neku asocijaciju. Kada je naš Bata bio predsjednik, kada je
volio bi mada mi bata to ponovo ispriča, kada je onaj pjevač sa nekom zelenom majicom, sa nekom brigadom došao na stadion i želio da pjeva, da se predstavi našem gradu, i kad mu je bata fino i odrešito rekao da ti nije mjesto ovdje, to mi je baš nešto bilo jedan pojam, jedna baš satisfakcija. A onda s druge strane mi je vrlo drago što je baš to nekako počelo od bate, od našeg Jadranka Topića, Čele, evo se je nastavilo taj nekav kontinuitet ide iz godine u godinu, sve smo bolji, sve smo kvalitetniji, ljudi nas sve više prepoznaju i stvorili smo jednu moralnu vertikalu u ovome gradu, zahvaljujući od našeg bate pa do današnjih i predsjednika. Ja sam zaista i kao Ultras i kao veliki navijač Zrinskog počašćen što sam u društvu velikog gospodina Božidara Bate Puljića. Evo još samo kratko, malo o tom vremenu. Kada smo pripremali emisiju, vi ste predsjedniče spomenuli kako je tada stadion bio nekoliko puta ispunjen do posljednjeg mjesta, što se, ja mislim, poslije toga nije ni ponavljalo. Pa mislim da u to vrijeme, i zaista isto tako mogu reći da je gospodin Božidar Bata Puljić jedan najveći centarfor Zrinskog svih vremena. I mogu reći da su u mom sjećanju tada kao u mojoj mladosti 4 velike utakmice. Znači prvi gradski derbi protiv Veleža 2:0, pa Đežele Zenica, Vastra Frolunda i Brotnjo, pred reflektorima 15.000 gledatelja, mislim da to sve govori. I mislim da danas slogan Zrinski je život, više od toga nije slučajan, da su to bili dani ponosa i slave i da se ti dani nastavljaju. Evo bili smo i prošlog petka u Romansi dole na donatorskoj večeri Zrinskog, gdje sam prvi put u životu nakon 93. godine i 92. i 93. godine ostio jedno zajedništvo i mislim da će Zrinski biti prvak sigurno. Vratimo se još ću malo se držati na tom vremenu. Tada ste vas dvojica bili skupa u Zrinskom. Roči, što ste ti tada bio Zrinski? Ja sam bio pomoćni oružar Zrinskog i hodao sam s njima i jako mi je tada bio taj da ti vremena su stvarno fini bili. Zezancija i to je bila i pravo je bilo i treninzi. Imali smo ekipu, imali smo trenera onoga Tarambu Kučajića i Rona Verkača. Stvarno su vodili ekipu pravi. Evo, ja mislim da su gledatelji već pitaju, vas dvojica ste večeras došli prigodno obučeni u posebnim majicama. O čemu se radi? Prije svega vratio bi se na ovo što smo malo prije razgovarali, znači rekli da sam bivši direktor Zrinskog, nisam samo bivši direktor Zrinskog, nego bivši pukovnik, bivši nečiji muž, a i bivši mrtvac jer sam bio umrao. Dalje, Vaha je spomenuo ovo što se dešavalo vezano za koncert, rekao bih da nisam imao ništa, tada ja protiv Dine Merlina, niti sam ja reagirao na njega, radilo se o više stvari. Prvo, bila je srijeda pred utakmicu koja u subotu trebala biti odigrana između Zrinskog i Veleža, tako da u toj napetoj situaciji naravno da nije dolazilo nikako do toga koncerta, do mogućnosti te. A Dino Merlin nije imao, on je pogrešno bio i obaviješten, jer Faruk Drina, koji je tada bio menadžer, njegov je došao znači, u zelenoj majici, ne znam, 5. korpusa armije BiH na stadion, tako da sam ja u tom vremenu, to je bilo znači 2000. godine, da sam ja čak spasio živu glavu i tako dalje. To je jednostavno pumpanje bilo jedno njegovo, a inače ja sam tada znači čak otišao na radio Hayat, na kojem sam dao izjavu i razgovarao normalno, ljudi su uživo javili i tada sjećam se da sam na kraju emisije rekao imate li još nešto poručiti, ja sam rekao ako vidite na drugoj strani Neretve čovjeka bez noge, slobodne ga po naški Mostarci kažu zapuškerajte kamenicama, to sam ja, ali nije se radilo o tome, ljudi su shvatili da je to sasvim nešto drugo. Dalje, ovo što je rekao gospodin Damir Trajo-Čelta, spomenuo bih u tom periodu tih pola godine još jednu utakmicu koja je bila sa Croacijom, današnjim Dinamom, kada je također bilo 15.000 ljudi.
i sada znači dolazimo do ovih majica, radi se o Boki i Geji koji su naši stari prijatelji s kojima se konstantno družimo koliko smo mogućnosti i ovih putem ih pozdravljamo i pokazujemo da su oni sada prisutni s nama, da su u našem srcu. A postoji jedan paradoks vezan za njih dvojicu. Boka živi u Mostaru, a Jeja u Italiji, ali mi češće viđamo Jeju pošto Boka puno više putuje, dok Jeja je prije dolazio recimo u Mostar svako 2 godine, pa svako godinu, svako pola godine, pa 3 mjeseca, pa svaki mjesec. Tako da zadnje vrijeme toliko često odlazi i vraća se da se mi bojimo da se on negdje ne sudari sam sa sobom u putu. I ovim putem govorimo da ih volimo i da su oni cijenimo, poštovani. Tako, to je pravo prijateljstvo. I još bi jednom sada da pozdravim, znači Roči je spomenuo ovdje legendarnog trenera Zrinjskog Vladimira Skočajića Tarambu i ima pune pozdrave svi u nas i u slogan svi smo mi Taramba. Znači da se ne zaboravi, u teškim danima bio je trener, znači čovjek koji je Zrinjskog izveo prvi u Europu zajedno sa legendarnim sportskim direktorom Zrinjskog Boždarom Batom Pulićem, znači to vrijeme zaista je bilo vrijeme ponosne slave i svaki navijač Zrinjskog to vrijeme mora pamtiti i nositi u srcima to vrijeme. Vraćam se Bata, na tebe, spomenuo si kako si, šta si sve bio u životu, dakle od mangupa preko pravnika, direktora Zrinjskog pukovnika, no čini mi se da smo zaboravili reći kako si ti u stvari svoj dječački san što ćeš biti u životu ispunio vrlo mlado. Pa da, 3 stvari koje su vezane za moj život i stalno se nekako vuku i svako malo, znači to je pravo koje sam završio davno, to je voda, znači plivanje i ronjenje i nogomet. To su te stvari koje obožavam, a odlučio sam u drugom osnovne da ću ići da ću biti u stvari odvjetnik, jer tada je moj otac otišao u zatvor i tada je već moja odluka sazrela, ali eto igrom slučaja, nije kome je rečeno, kome je suđeno, iako imam završeno to pravo, radi već moje načetosti medicinske, ne bih želio da poslije ovoga dobijem moždani ili nešto drugo, tako da se s tom ljubavi ne bavim, ali ove 2 druge ljubavi prakticiram. Ali si umirovljenik? Ali sam? Umirovljenik? Da, umirovljenik. Umirovljenik. Dobro, evo, spominjemo već Roči. Da. Jedno vrijeme ti si često se viđao i na malo nogometnim turnirima ovdje po Mostaru, tada si za ekipu Feniksa koju je tada vodio Božidar Bata Puljić bio fizioterapeut. Da. Kako je to izgledalo? To sam bio kao doktor, ako pravi fizioterapeut, kad se povredi koji igrač i to, onda uđem u teren, pomognem. Obloge, pipsam što je trebalo biti. Trokut i to kad se povredi neko stavim trokut. Imam jednu za Tarambu gospodina, kada je Ciganka pitala imate li gospodine kunu, on je rekao dođite malo kasnije pa ćemo vidjeti. Dok prikupimo. Dok prikupimo, pa onda. Dok prikupimo, upravo tako. Bata, nemaš noge, igraš mali nogomet. I šta onda još nemaš a radiš? Pa eto, nemam noge, igram nogomet, ali nemam glasa i pjevam. Vidjet ćete kasnije, bit će spotova pa ćete moći i to da poslušate. Evo, sad ćemo pogledati spot, dakle, ekskluzivno u mostarskim vremenima, Smrdljivi grad. Zatvara podrume, Smrdljivi grad zatvara ulice, Smrdljivi grad je zadovoljan sobom, strukture ga dobro furaju. Kosijaneri trule u patikama, muda im zaprašuju cestu, kudice spuštaju nisko do poda, kako se oni samo dobro furaju.
jeftine pircuze, za šljakere što loču ko pesi, studenti bez diplome, žene bez ljepote, neželje bez stana, putnici bez para. Jeftina bluza, teška cuga, lutrija je njihova furka. Jeftina bluza, teška cuga, užas je moja furka. Oh, 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 oh. Aha, evo vidjeli smo spot ekipe Ročija, Bate i Elve, što misliš? Pa prvi moj dojam nakon ovo, da, ovo sam prvi put vidio, zaista sam, moram reći, fasciniran. Ovo je zaista i originalno. Moram reći da je i nekako emocije su zaista prejake. A ono, možda mi fali neke energije od strane Ročija. Njega volio bi da je bio malo u ovom spotu proaktivniji, ali sve u svemu zaista još moram reći da sam odušen. Pa zaista, što je evo i Vaha rekao, zaista emocije su i na posebnom mjestu u meni najdražoj ulici u gradu Mostaru, gdje skoro svaku večer i prošetam i sve, a pogotovo ovaj sport, šteta što mi u Bosni i Hercegovini nemamo nagradu Porina kao Hrvatskoj. Mislim da bi ovaj sport dobio glavnu nagradu. Isto tako originalan, ali Ročije isto ono, baš djeluje kao opasan tip u tome sportu i mislim da je ovo zaista i ogledalo grada Mostara trenutno, znači, ali mislim da će Mostar biti puno bolje i da će i ovaj sport i sve ostalo u gradu napokon da krene jednim dobrim putem i da Mostar stvarno dobije ono mjesto koje je zaslužio svemu. Znači, ovdje smo vidjeli i mlade ljude, pa čak i romsku populaciju i sve, znači ovo je jedno bolje Mostar. Mislim da će ovaj sport pružiti jedno bolje Mostar. Roči, ti u sportu predstavljaš jednu, ajmo tako reći, tajkunsku populaciju u ovome gradu. Kako je bilo glumiti tajkun? Ne znam, ovo mi je prvi put da glumim nešto, ali eto, pokušao sam i valjda sam uspio da to izvedem i bez ovakve podrške nisam mogu uspjeti. Bez Bate i ove Elve i kompletne ekipe što smo radili ovo. Je li bilo naporno snimanje? Pa bilo je simpatično snimanje. Simpatično snimanje, upravo tako. Bata? Ja bih rekao, znači, Elva predstavlja mladež ovoga grada koja nema perspektive, vidjeli ste kako završava. Roči, znači, predstavlja tajkuna, a ja u stvari predstavljam pjevača. Ja sam u stvari ratni stradalnik, a ja se probukao da bi bio pjevač i naravno da nisam to nešto posebno dobro odglumio jer nisam neki vokal. Međutim, šta bih naglasio ovdje? John je ovu pjesmu kao da je pisao danas za Mostar. On znači govori studenti bez diplome, znači meni je mjerilo znači toga učenja i svega i tog rada da bi bila vrhunac toga bi bio taj posao. To bi za mene bila ta diploma, znači otprilike šta znači taj papir. Znači faktički su oni bez diplome kad završe fakultet. Žene bez ljepote, nadovezao bi se, ne da su baš bez ljepote, ali previše je danas šminke, previše je znači vještačko, plastičnog i tako dalje. Sve žene teže da isto izgledaju, tako da gubi se ta ljepota. Nežnje bez stana, to ne treba ni govoriti, svima je jasno.
Neđe bez strane i Putnici bez para. putnici bez para, znači jedini vjerojatno grad na svijetu gdje turisti stalno dolaze, a ne ostavljaju ništa u njemu. Eto, to je moje viđenje, znači Johnny nije znao kad je pisao ovu pjesmu da je napisao za današnji Mostar. Nije znao da će napisati za Mostar u 21. stoljeću. Da. Izvrsno. Evo, vidjet ćemo imamo li na liniji nekoga od naših gledatelja. Halo? Halo? Čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdravio bih se u studiju, posebno bih pozdravio legendarnog direktora Hrvatskog športskog kluba Zrinski, simbola obrane grada Božidara Batu Puljića i ostali prisutne. Pozdravio bih ako može 2 pitanja postavio. Izvolite. Za gospodina Roća postavio pitanje kako inicirao lažno samoubojstvo iz ekonomske škole radi uzvraćanja ljubavi od djevojke Ruže z Bune, a gospodina Puljića popitao neku anegdotu sa nekog puta kad je prvi put izveo Zrinski u Göteborga, ako se može sjetiti. Hvala vam lijepo. Evo, hvala lijepo. Doviđenja, gospodine Roći. Ma ludost bio djece i to sam i trenirao tako i cura bila fina, zaljubio sam mladi i to je to bilo. Hvala lijepo, gospodine Puljiću. Pa išli smo tada bili na Frankfurt, pa iz Frankfurta za Göteborg, presjedali smo. I sada, pošto je to bilo prvi put, ne samo većini, možda Elvis Margeta je negdje već išao na neko putovanje europsko s nekim klubom, možda Anđelko Kvesić, svi ostali, pa čak ni ja kao direktor, nisam imao to sportsko putovanje vani i onda vidio sam svi napeti da je teška situacija, tako da sam se odlučio na jedan nekonvencionalan potez. Znači njima sam svima došli smo na aerodrom u Frankfurtu i svima smo znači uzeli beks da pijemo, da bi Dario Prce stajao sa strane i kao on neće da pije, iako sam ga znao nekad u 4 ujutru naći u diskoteki u ta vremena i poslat ga kući. Prepalo si ili što? Molim? Prepalo si ili što? Nije se prepao, pa ne normalno, bio bi kažnjen novčano, nije to strah neki od mene čisto tjelesno. I tako da ja sam ga pitao šta je to što ti ne piješ, on govori bolestan sam. I onda sam ja rekao drugi put, ili ne ići sa nama ili donesi pravdanje od doktora da bi mogao da ne piješ. Imamo još ikoga na liniji. Halo? Dobro večer, izvolite. Dobro večer, želio bih pozdraviti sve prisutne, a pitanje bih uputio gospodinu Božidaru Puljiću. Recite. S obzirom da je dugo vremena proveo po bolnicama, da li ima neka anegdota koju bi mogao podijeliti s nama? Hvala. Iz bolnice ima puno anegdota. Pa evo možda jednu koja je malo bila čak meni i neugodna, ja sam je izazvao. Dakle, bio sam u šok sobi i tada su me puštali samo sa kolicima možda da odem do hodnika kada se vratim i tako dalje. U stvari ja nisam ni mogao vrtiti one točkove, toliko sam slab bio, da ne govorim da sam došao na 53 kila, a vidite kakve sam građe. I jedna baba je bila, nekome je dolazila u šok sobu u posjetu i pitala mene šta je tebi sine. Ja onako u šalu govorim, ispočetka je bilo teško, međutim kad su mi doktori objasnili da imaju specijalne injekcije iz Amerike i da će on to meni davati, da će vremenom noga narasti, međutim došlo je do jedne neugodne situacije, baba je počela plaće, zagrla mene i rekla je doktori sine lopovi, ne može noga narasti, to rade, samo ti uzmu pare. Tako da je bilo dosta za mene. Ko je zvao dosta? Evo, stiže da mi dostava. Evo, Usosite, pravi duh roštilja. Hvala lijepo. Hvala gospodine, njam. Pogledaj plati. Plati? Halo, bolonjavnog živi na plati. Vadi lovu. Halo, ima ja kusu. Imam ja kusu. Ma ne snima se ovo. Ma ne snima se ovo, Ne mogu ne teki. Koje ste vi zvali? 312. Ne, Pa kare noći donesi, kare svašta pomalo. nisam ništa zvao. Da nije ovo zabude. Kako znamo da vam došla na lijepo? Ne znam ja pojma ne. Hajde. Dobro onda na let kasnije. Lijepo živio. Šta je bilo noći? Prvo zove sad. Nismo da spod rekli, koja je taj kuna, nismo rekli da je kratni stradalnik i mladi jeste. Znaš šta je porast, nije se snimalo. Hvala lijepo.
Halo, sad. Evo da nije snimljeno, snimljeno ovo. Jes, treba ovo. Polako, braće moj. Polako, bravo. Bravo. Ne, veze, što nisi platio. Nema veze. Evo i za kasnije. A Siperak? Javim ti. Hvala lijepo. Ja, njam je. Javim, ali dobro je ispalo. Još šta je, trik. Sad će mi reći klošar, jedan što ne plati jebeva. A ja mu te, a ja tajku. Ti si tajkun? Pa znam nisi... Šta je trebao doći meni, jel? Pa znam nisi jeste. Stari jesi ti tajkun? Ja se čudim što je njemu prišao. Ima ovo, sam... Nema. Nema. Halo, vole, ja bi išao, još se skucao lomiću. Nema para. Ovo, živim, dosta vam je četak. Nema para. Pa jeboj. Stava. Obavještava vas da ovom prilikom da nekad najbolje ručke u gradu vratio se na naše ulice u obliku grila maki pod pseudonimom Jame. Znali ste šta je moj roštilj prije, ali sad ćete vidjeti šta je. Povratak Jame u ovaj grad. Hvala. Halo. Halo, dobro večer. Mostarska arena, izvolite. Dobro večer. Ruža je ovdje. Ruža. Dobro večer. Izvolite. Da se čujemo. Čujemo. Da li sam u programu? Jeste, recite. Gledam vašu emisiju, pa sam htjela da nazovem da upitam vaša gosta jednu stvar. Naime, mi se znamo još iz srednje škole i bili smo onako dosta prisni, da ne kažem zaljubljeni. Pa sam ja evo sad nazvala da upitam vaša gosta da li me se sjeća i ukoliko me se sjeća, po čemu me se sjeća, da mu kažem da se ja njega dobro sjećam i da vidim da li bi mogli obnoviti te neke naše susrete. Pošto sad nisam u nekoj trenutno ljubavnoj životnoj situaciji i sad sam njega ugledala na televiziji i toliko sam oduševljena da sam zaista morala vas zvezati. Dakle, Roči? Nemam pojma, ne mogu se nikoga sjećati. Šta kaže, da li me se sjeća, ja kad ne znam Roči, da li me se sjećaš? Pa možda se sjećam, ali ne znam. Možda kad te vidio, možda bi te... Ja se i sjetio. Ja poglasim nikoga ne poznam sad. Pa Roči, jesmo li malo prije spominjali neko ruže? To je ta ruža? Ne znam, jel? Kako ne znaš? Ne znam. Ne sjećaš se glasa? Pa ja sam Ruža, kako se ne sjećaš, pa sam bila ošišana. Šta ću? Ajde, vidim, je li to? Ma ne znam šta je... Budi proaktivan, hajde, daj. Pa ispričaj onaj događaj. Hvala vam lijepo, evo mi smo nastaviti dalje sa emisijom, hvala vam. Sjeća li me se? Ne sjećam, ali kad te vidio, sjećam se. Eto, Pa kako se možemo vidjeti da se... A ne može sliku. Čućemo se. Evo, nazvat ćemo mi vas tako na emisiju i organizirat ćemo ovaj susret. Hvala lijepa, Hvala lijepo. Ne radi mu neurotransmiteri trenutno. Ma ne... Možda bi... Samo malo, evo da vas ovaj poziv ne bi zbunio, čisto da raštim tu situaciju. Kakva je to situacija s Ružom bila? Ma ništa, ja da vidim hoće li me, da li me voli, ja sam popio tabletu, nešto, pa une svijesti i ona mislila sam mrtav, da je ona poletila. Ja nakon 5 minuta ustajem živ, eto. I to je to. I šta si joj rekao? Ma ništa. Ipak me voliš. Ipak me voliš. To je. Evo, na kraju krajeva možda ćemo spojiti neke stare ljubavi u našim mostarskim vremenima, a mi ćemo dalje emisiju nastaviti nakon jedne kraće pauze, a kraća pauza potrebna nam je da bi najavili ono što slijedi. A ono što slijedi, ja mislim da se ja već najavim na početku, a ostali gosti će u nastavku emisije, to je priča o karnevalu, priča o mostarskim mačkarama.
Tjedan je mačkara u cijelom svijetu. Tjedan je kada se završavaju karnevali od nama ne tako daleke Venocije, ne tako daleko Kelna pa do dalekog Rio de Janeira, ali tjedan je kada se završavaju i mačkare u našem gradu. Vrhunac će biti utorak, na poklonji utorak. A Mostar se vezan za mačkare ima s čim pohvaliti. Mladić, izvolite. Pa Mostar se prvo, ono što ja znam, ima pohvaliti sa promenadom koju rade ova djeca. Znači, ja mislim da je to u nedjelju. Znači, mažuretkinje, vidio sam negdje na nekom portalu da će biti štrumfovi glavna tema. Dakle, zatim imaju aktivne znači, mačkare u Bijelom polju i Jasenci, a mi u centru 2 imamo tradicionalno paljenje krnje koje će se održati u utorak, u 19 sati je početak programa. Ono što je najvažnije, znači, je dio za djecu koja trebaju da budu prisutna u 20 sati i 15 minuta kada će biti predstava za njih, a sve ostalo, znači glavni dio će se održati u 21 sat kad će biti paljenje krnje koji će sutra će biti odlučeno na sjednici predsjedništva Karnevalske udruge Centar 2 ko će da bude to ove godine. Iako već je to postalo dosta napeto jer mi smo lani znači zapali bili vješticu na maškarama da bi ove godine stvarno gorila, tako da onaj koji bude ove godine na krnje morat će dobro da se zabrine. Dobro, za mene nije samo vještica ta čije je predskazanje, ajmo tako reći, kraja pojavilo se na maškarama u Mostaru. Ranije prije toga je bio i ministar za trapke, ludarstvo i ludu struju Vladin Blećo, bilo je još mnogih političara. Tako da je praktično svaki put mačkare u Mostaru i paljenje krnje nekakvo predskazanje za buduće političke događaje. Da, mi želimo biti, želimo prikazati budućnost u onom svjetlu koja će se dogoditi kroz jednu grotesku i do sada nam je u većini slučaja to uspjelo. Evo vidim, večeras Roči se prespuhao, sada izgleda izuzetno, perfektno. Mislim da će ruža pasti na koljena kada te ugleda u tom svjetlu. Da. Da. Ali prostite, samo vezano za mog prijatelja Dražana Markovića, moram reći da je u međuvremenu naš predsjednik Damir Kljajo Čalta kontaktirao sa Barackom Obamom i avion ga čeka na aerodromu u Mostaru, on leti u Washington, znači ovdje mu nismo mogli strpati za rešetaka. Evo vidite, on ide, znači kaznoj popravi dom u mjestu Monroe u državi Washington, bit će zajedno sa 2400 drugih zatvorenika i ovaj zatvor je, znači to on je potpuno zatvornog tipa, neće imati nikakve slobode. Okrenite se, Marković, vidite, a najljepše u svemu tome je da u paketu sa njim ide i njegov prijatelj. Lunch paket. Interesantno. Vratimo se malo Trgu Buka i Mačkara, odnosno mjestu gdje se dešavaju najveće karnevalske svečanosti u ovome gradu. Vratimo se onome što je se prošle godine dogodilo vezano za mlađe mačkare, znači vezano za dječji program. Pa rekao sam već da ima ta predstava, pored toga znači predstava djecu koja je 20:15, 20:45 će biti Baba Mačkaruša, i u 21:10 je vatromet, tako da nama je najveća satisfakcija to što svake godine dolazi što više djece i mi smo na to posebno ponosni i mislimo da će u budućnosti biti još i bolje. Vaha, hoćeš ti u tako zlatnom izdanju biti na ovogodišnjim mačkarama? Pa moram ja prvo sa svojim i alter egom se dogovoriti. A ovoga kakav stvarno neću ja si ma ispričajem nikako, ma namesti to pa vi samo sastavite, molim vas, dok ja ovo Predsjedniče, vi ste večeras u dijaspora izdanju, jel? Pa ja sam u dijaspora izdanju, pozdravljaju sve Šveđane koji su gore i pozivam i da opet dođu, znači da dođu u Mostar napraviti zube, da dođu malo potrošiti ovih novaca i tako. A što se tiče karnevala u Centru 2, to je zaista fantastično i mislim i ovim putem bi želio pozvati svu djecu da nazoče tom karnevalu. Prošli put nas je malo omela kiša, znači padala je jaka kiša, ali ovaj put mislim da će nam vrijeme biti naklonjeno, znači u sve te manifestacije, znači uz friške krofne do jedne velike predstave za djecu.
pa do velikog vatrometa kakav samo može napraviti Centar 2, mislim da će to biti stvarno veličanstveno i da mi iz godinu sve bolje i bolje to priređujemo, a sutra ćemo imati taj sastanak proširenog upravnog odbora u 17 sati i donijet ćemo konačnu odluku ko će biti optužen, koga ćemo spaliti, što je rekao gospodin Božidar Bata Pulić, taj se dobro mora zamisliti, prošle smo godine palili Vjercu, pa vidimo kako je završilo. Tako da opet bi pozvala sve, znači sve mališane iz grada Mostara, iz bilo kojih škola, posebno iz one naše japanske škole, da svi dođu u 20:15 kafe bar Feniks i svi će biti toplo dočekani, nek se vesele duboku noć. Evo, zbog toga je ovdje i naša karnevalska piva, znači specijalna piva koja je izrađena specijalno za ovu prigodu, za ovogodišnje mačkare, a i za ovu emisiju. Jedan bih vic ispričao, koji ide uz ovo, znači ide smrt od vrata i kuca i šalje ljude na drugi svijet i dolazi na vrata i kuca, otvara Chuck Norris, kaže smrt, maškare! Dobro, evo, Valentinovo je prošlo, nema darivanja zaljubljeni, prošli su Božić i nekakve vrste darivanja, međutim ekipa koja organizira Mostarske mačkare opet je odlučila nešto poklanjati večeras. Da, imamo više poklona, prvo bi ja podijelio ovim sudionicima emisije. Znači, evo mome prijatelju Vahi, znači, ide prigodan europski rječnik, znači, engleski, njemački, francuski, italijanski, španjolski, s obzirom da Zrinski, nadamo se, svake godine ići u Europu, tako da on može ići na ta putovanje i pratiti ove. Europu čekajmo. Za mog prijatelja Čautu, vino koje pije François Hollande, znači predsjednik Francuske, on još nije okusio njegovo predsjedničko vina, u međuvremenu ćemo poslati, ali sada, znači za našega Čautu, znači pivo koje pije François Hollande. Za našeg Anonimusa, pošto vrijeme je maškara, da ne poslije neke djevojke morale tražiti ko je otac njihovog djeteta, jer evo na Anonimus ne znamo ko je, to je prigodni paket gumica. Hvala lijepo. I za mog prijatelja Dražana Markotića imamo, znači, tu je jedan odjevni predmet, nećemo to pokazivati, i plus imamo sapun, zato što on ide sada u znači, jedan kazneno-popravni dom, ali mora da pazi, znači, da ne bi ispao, da ne bi došlo do problema. Da. Hvala lijepo. A gospodin Markotić će inače podijeliti poklone za HT Oskar C, portal Hercegovina Info, evo prvo za, znači, može za dnevnik ba, evo ovdje. Roči. Evo za dnevnik ba. Vidiš. Hvala. To je puška, ona ubije. Znači ovo je, vidite da je to puška, znači ova rakija ubija. Ubija, konja. Znači za Hercegovina Info. Gdje je Ica? Ica, dođi, preuzmi poklon. Rekli. izvolite, ovo je puška koja ubija. Rakija koja ubija kao puška i za HT Oskar C. Evo za HT Oskar C. Eto, podijelili smo poklone, mačkare nas čekaju, bit će zabavno, bit će to tjedan koji će završiti u utorak, dakle završnom svečanošću, a u tjednu koji nam dolazi očekuje nas i nastavak nogometnog prvenstva, predsjedniče. Pa jest, tjednu koji nam dolazi počinje dugo čekano drugi dio, znači drugi 11 utakmica, subota 14:30, stadion pod Bijelim brijegom, mislim da svi trebamo doći, da je to proglašavamo totalnu mobilizaciju, znači i stari nemoćni svi moramo, znači ovo je jedna utakmica koja je veoma bitna, rekao sam jučer, Kad pogledate mobilizaciju, držite i pušku. Tako je, Vitez treba shvatiti, to je jedna najveći sad utakmica koju Zrinski čeka i mislim da pobjedom ostajemo u vrhu i znači ostajemo u borbi za naslov prvaka, pozvao bi sve znači da dođemo, a isto tako je, pošto ova emisija dolazi nam i dan žena, tako da isto tako su svim damama čestitati dan žena, to je 8. mart, a mi ćemo to isto prigodno obilježiti taj njihov dan žena. Hvala lijepo, predsjedniče. Vaha? Pa evo prije, još malo ću da samo malu sekundicu mana mačkare iz razloga tog što mislim
da bi trebali barem i one i osnovne premise znati, a to je da trebamo i mi imati recimo pjesmu, ples, to je baš onaj, kad je riječ o pjesmi, pjesma mora imati nekakav taj ritam, ples mora biti nekakav interaktivan, a onda što veća i što jača buka. Ja najviše volim kad recimo ima onaj zvono i ona zvonjava. Recimo, naravno ja nisam neka moralna vertikala, pa da nekome kažem, ali recimo, ne volim kad ima i ona pištaljka i ona zviždaljka, jer ona me uvijek asocira na nekav policijski muzički instrument. I onda mi je draža mi je i ona zvonjeva. Poput onoga što je I to mi je baš nešto, daje nekakvu energiju, daje taj štimung, daje taj ritam. I onda naravno još ide da napunimo trbuhe i da naložimo grla i fešta je zagarantovana. Tako. Upravo tako. No, prvenstvo počinje. A prvenstvo, mi smo već... Šta kažu čitabe Euro? Mi smo već dogovorili se, Ultras, klub navijača, Ultras Zrinski Mostar ima samo, mora malo, kad pričamo o Ultrasima Zrinski Mostar, mora malo ozbiljan biti, bez obzira na maškare, i poručiti, jer ima pouzdanu informaciju da nas gledaju naši nogometaši, naš Hrvatski športski klub Zrinski. Ultrasa poruka je treća titula. I samo nas zanima treća titula. Tako. Roči, ti na utakmici ideš, ne ideš? Da. Da, svaku. Dobro. I kako ti čini Zrinski ove godine? Zrinski se pojača ove godine, klub radi stvarno dobro. Tu ima još malo da se uklopi igrači i ovo, pa je to malo bolje profesionalniše gotovo. Prvaci ili Europa? Krećemo Europa ili ima bit tu svašta. Gospodine Puljiću, pogled na stadion uvijek je tu. Pa da, ali moram reći da u odnosu na ona vremena kad sam ja bio, tad su postojale neke, ajmo reći, nazovi dječje bolesti, da je onaj klub sada puno stabilniji, da je dosta infrastrukture riješeno, da se dobro radi. A što se tiče rezultata, volio bi da bude Zrinski uvijek u Europi, sada koje je mjesto prvo, drugo ili preko kupa ili zato što je uvijek mi drago pogledati da neko dođe ovdje u nas u Mostar i tako nadam se da će i dalje napredovati i da će biti sve bolje. Evo, na kraju vrijeme emisije, primiče se kraju, Ročinje nam je nešto neozbiljno, zašto? Nisam, nego prvi put sam u emisiji i želio bi Raju sa Starog Veležog da pozdravim i Feliksa Raju i to je to. Predsjedniče? Ja bi isto tako na kraju emisije pozdravio i želio brz oporavak našem radniku Salki, koji je dobri duh Hrvatskog športskog kluba Zrinski i želim mu da se što prije vrati na zeleni travnjak i da taj travnjak spremi da bude kobilijar za evropske utakmice koje Zrinskog čekaju proslavu naslova prvaka u 5. mjesecu. Hvala lijepo. Vaha. Ko nije i Ultras jezivo, a našem klubu samo poruka našim igračima, idemo do kraja zajedno. Tako. Hvala lijepo gospodine Puljiću, za kraj nešto. Ništa, pozdravim sve prijatelje, ne bih nikoga u ovom trenutku posebno isticao. Evo, ja ću na kraju reći kako će mostarske mačkare u ovome tjednu pokazati kako se to vlast može organizirati na nekakav drugačiji, narodu prihvatljiviji i veseliji način. Možda to bude i model, pa naši se političari uredno krenu mačkare i provedu ono što su mačkare zamislili. Vidimo se za 15 dana, bile su to još jedna mostarska vremena. Može. Dobro, trans. Izvolite. Pa evo, kad već smo pričali nešto i o maškarama, ja bi samo jednu dogodovštinu, ono što mi se desilo, to je bilo samo negdje
još u prošlom sustavu. Imam ja mlađeg brata. On je tada imao nekih 6-7 godina i baš u ovo vrijeme, to je prije nekih, ne znam, zaboravio sam čak i kad je to bilo, negdje 80-ih godina. I onda smo krenuli u Maškareć s tim što je moj čača, pa rekao, bio, pošto je njemu bilo 6-7 godina, da vodim i njega. Tad su bili kao nešto proaktivni oni stripovi, recimo Zagor ili što ja znam, komandant Mark ili Black. A onda sam odlučio svog brata, zapravo on je odlučio da bude onaj Čiko, onaj debeli, ja mislim da je on bio dobar, taj Zagorov prijatelj. I onda sam malenog, pošto je on bio onako mal, tad su bili skafanderi, pa sam ga, zapravo ja i mater smo ga obukli i onda smo mu puno spužve stavili, pa da baš izgleda kao na onaj Čiko. I krenuli smo vanka, međutim on je inače bio bradljiv. Ne bi mogao čak niti u onome nijemom film glumiti. Međutim, baš taj dan je nekako bio tih. Ja sam ga 3-4 puta pitao, a šta ti je ma zašto nisi? I on je non stop šutio. Međutim, nakon nekih pola sat, on je šapnuo meni da ima veliku nuždu. Pošto mu je skafander bio baš i pošto sam mu ja jako puno te spužve navukao i na ruke i na noge, čak sam mu stavio nekav mali jastuk ovdje ispod majice, tako da mu je bio ma smeta mi frit, ali nije bitno. I bio baš je bio kao što bi mi rekli bure baruta i onda mi je šapnuo na uho da ima veliku nuždu. Ja sam mu pokušao da nekako, ali vidio sam ne mogu. I onda sam mu rekao, hajmo mi kući, hajmo mi doma, pa ćeš ti izvršiti. I mi smo išli, međutim on nije mogao izdržati. I uradio je to što je uradio. I kad smo došli kući, čekao je nas čača i mater i bili su nam gosti naši prijatelji, odnosno naši susjedi. I ova susjeda je, kad je vidjela moga brata, prvo što je rekla, vidi ga, isti stane do lanca. A onda sam ja rekao, stane do lanca vam je do vrata u govnima. Evo, to je. To je. A može, to je jednu anegdotu da ispričam, neću vidjeti. Sada sam popio prije 10-15 godina 2-3 kole u Feniksu, to je bilo i dosta raje i gledalo i to je bilo stvarno vrhunaca. Eto, hvala lijepo, prijatno. Živjeli. Živjeli. Što god je Švedski tifus. Trebam sad sve pustiti i pjevati. Šta je ovoliko upalo? Momite. Vaj, kad to buže.
podrume. Smrdljivi grad zatvara ulice, smrdljivi grad je zadovoljan sobom. Strukture ga dobro furaju. Klasijaneri trule u patikama, muda im zaprašuju cestu, kuzice spuštaju nisko do poda, kako se oni samo dobro furaju. Otvara jeftine birtuze za šljakere što loču ko pesi, studenti bez diplome, žene bez ljepote, neželje bez stana, putnici bez para. Jeftina bjuza, teška cuga, lutrija je njihova furka. Jeftina bjuza, teška cuga, užas je moja furka. Jednostavno, do vašeg primjerka Magant karta. Posjetite naš web sajt, upoznajte se sa uvjetima korištenja i pogodnostima koje vam nudimo, ispunite obrazac i uđite u svijet povoljne kupovine. Vaš Magant karta.